Hej, ovdje je Ivana, vlasnica Vokabula. Danas ćemo uroniti u e-Vokabula platformu sasvim novi svijet online učenja njemačkog jezika. E-Vokabula je lakši i sigurniji način učenja. Spoj sjajnog iskustva i doživljaja okružen stvarnim predavačima, sve kako biste vi mogli ostvariti više. Vidite sve odjednom jer početna stranica platforme je vaš novi najbolji prijatelj koji vam pomaže da ostanete u tijeku s informacijama. Bilo da ste zadnji put bili na platformi prije par sati ili par dana. Uskočimo u jedan od e-kurseva. E-kurs je sve što vam je potrebno da naučite više. Izgubite se u zabavnim aktivnostima u virtualnoj učionici, postignite više uz dodatne materijale za učenje ili pomozite drugima i sudjelujte u raspravi na forumu. E-Vokabula radi tako dobro da nećete ni primijetiti da učite. Sve aktivnosti su napravljene za iznimno i efikasno učenje jezika. Jesmo li rekli da se platforma prilagođava vašem tempu učenja? Samo označite aktivnost završenom i pratite svoj napredak iz dana u dan. Uđimo u vašu virtualnu učionicu gdje nas čeka ostatak ekipe. Ćao ekipa! U virtualnoj učionici možete pisati po ploči, gledati video, slušati zvučni zapis i sudjelovati u raspravi baš kao da ste u stvarnoj učionici. A najbolje od svega je što se sa druge strane nalazi stvarni profesor koji vodi cijelu nastavu od prvog do zadnjeg trenutka provedenog u učionici. Hej, pa tu su i snimke susreta! Snimke su poput YouTube-a za učenje njemačkog i olakšavaju ponavljanje gradiva, čak i kada niste u mogućnosti prisustvovati online nastavi. Tko voli zadaću? Sigurno ste pomislili nitko. E pa varate se. Na e-Vokabuli zadaću možete uraditi lakše nego ikada. Uradite je direktno na platformi ili je pak uslikajte iz bilježnice i samo je povucite na platformu. Lako, zar ne? Više ne morate zapisivati kada je vaš sljedeći termin ili dokada treba predati zadatak. Uz moćan kalendar nikada nećete zaboraviti vama važne stvari. E-Vokabula je inteligentna platforma stvorena da lakše naučite njemački. Bilo kad, bilo gdje. Početi je lako. Sve što trebate je laptop, ili mobitel, ili tablet i svijet njemačkog je vaš. E-Vokabula. Lakši način učenja njemačkog.